Hi, matsonga maka hina I Mr. Romantic mfana marando ka YouTube channel. Ni rhandza ngopfu khensa ka lava kota ku subscribe, ni khensa na lava kota ku va viewer ti video ta me kwala ka YouTube channel. So namuntlha ka channel hi ta vulavula hi xiyimbeleri J1 Solly Makamu. I nqambi nkulukumba loyiwa u le ku trending ka ti social media, ka ma Facebook, ka ma YouTube ya. Like natola akha trenda, natolweni akha trenda, na namuntlha futhi wa le ku trending. Most says like hi shusha yena, hi etlela yena, and cold drink ya kona ku tlhela ku ba yena. Most says le ku trending, minsa loyi le ku trending after loko ku ta va ku na swinepe swa yena xigangu ya mativa a vona swigangu swa onhelana sometimes swa onhelana mama says like swi ta hetelela swi va dyondzo ka munhu un'wana na un'wana. Says yeah, J1 Solly Makamu aba khisana na xigangu. Master says aba kha va teka swinepe for what reason? For what reason? Yeah, u teka njhani swinepe kha u na nsati na vana na ndyangu? Master says for what reason? Swilo leswa marhandzu swa nyanyulana swa nyanyulana matsonga ka hina rhandzu ra nyanyulana. La vona sometimes loko kha u rhandza munhu wa khohlwa hi ku u na yini. Master says Irtani General Musa phela aku rhandza munhu baba, aku rhandza munhu baba, wa rivala hinkwaswo swi nga vuton'wini bya wena. Ya la ku ta pfumela ku J1 Solly Makamu loko va ta teka swinepe a va rivalini ku va na nsati, va na vana, va na ndyangu. Hi nkarhi yalowo a va hleketa hi le ka relationship leyi a va ri le ka yona, a va hleketa hi ku va lava ku ta tsakisa munhu loyi a va ri na yena hi nkarhi yalowo. Usually hi ri vavanuna hi na mhaka ya ku endla swilo leswi swi hi pfumelaka ku hi swi endla hi nkarhi yalowo hi nga va hi ri le ka wona. Master says so na ku ta pfumela ku J1 Solly Makamu swi n'wi yise hansi, swi yise ti-supporters ta ye hansi, swi yise family ya hansi, swi kha swi yisa na nsati wa ye hansi. Like misava ya n'wi hlovulela ku vula ka nghoma leya ya Mr Post loko va kha va bifa manyangazi. Hayi misava ya ku vongolela n'wananga, ni ku hayi misava ya ku hlovulela n'wananga. And then aba kuma duma masira lama la ku duma masira la se ku duma ti-keys leti ti kha ti endla hi Solly Makamu the genius one. Phela Solly Makamu is the genius one. I munhu loyi a nga na ntokoto na vutlhari. A vona ngwenya ya swi kota ku hambi ku ri le mitlangwini, ku ri le swifeni laha yi nga koho yi endla swilo swi tsakisa. Mara va hi nyumisini vativa va hi nyumisini va swi kota ku khisa phela J1 Solly Makamu. Vona khisi liya yi ze na mina ndzeni va ni yi navela yi nga onge yi ngo va yi endla hi mina. Ta khisa ta khisa mani. Se mara lexi nyanyulaka ngopfu vanhu laha i timhaka ta nkulukumba loyi u na nsati. Masitwisisa u na nsati nkulukumba loyi masitwisisa na nsati wo kahle. And wa vona loko u languta nsati wa J1 Solly Makamu u languta na xigangu lexa xa vona u ta swi vona ku i type nyana yin'we swa xi banyana hi vanhu nyana va ku va na miri nyana J1 Solly Makamu. Swilo swa koho swa tika nyana matsonga mara anyway na ku ta vula ni nga tipinyingi ku nkulukumba loyi u yise ti-supporters ta ye hansi a tlhela a yisa na ndyangu wa ye hansi. Like u le ku trending ka social media tola a ri le ka ti-YouTube a kha va hlamusela. And loko kha u n'wi languta u ta can even see ku this guy i le ku pfalapfaleni. Like o endla nga ku swilo leswi wa swi amukela ku ri hi ku deep down swi n'wi vavisile, swi n'wi jeketelile. Like wa vona se ku khotiwa na tivhesi kona ku vulavula hi va ku geneza mani. Nkulukumba luya this one is a big trouble. Trouble leyikulu hi leyi a nga yi endla laha. Masitwisisa Mr Post ri trouble leyikulu hi la ka xibelani. Masitwisisa mara a vona xigaza ku le ku nandziheni. Se swilo swa nandziha ka xigaza vanhu va ka hina swa nandziha. Wa vona na le ka ti-social media tshama hi va hi ri na swilo swa ku hi bula hi swona just because vanhu va hi va rhandzaka. Hi vona vo tlhela ku vumaka ku va susumetana. Last month a ku ri Butiredi na DJ Mfundhisa va ka va susumetana. Namuntlha hi loyi n'wanyana i teka ku huma ti-picture leti a
a nga ti teka a na yini a na xigangu xa yena madoda ka Xitsonga rixaka ra rona ka heleriwa hayi lastly a ku ri vachavi na voho va khana va manisi now is another story ma swi twisisa ka tika xigazeni so but anyway Matsonga ma ka hina la ku ta vula ku leswi swi nga endla hi Solly Makamu celebrity yin'wana na yin'wana yi nga swi endla ma swi twisisa yi nga swi endla se yo fika swi n'wi bayisisa la ka ku va fika va teka ti-picture ma swi twisisa ene na ku believe na ku tshemba ku va mani lava va nga endla ku ti-picture leti to trenda va swi endle hi timhaka ta ku J1 a va twise ku vava usually loko va ku twise mbilu ku vava ka relationship ma swi twisisa u la ku phindhelisa wona se na u la ku endla xilo lexi u vonaka xi ta fika na yehe xi va ka xi maka njhani xi n'wi vavisa ma swi twisisa ana xi le ku n'wi vaviseni Solly Makamu like u ri na nsati hi ndlela liyo u ri na nsati swi swa fanele swi amukelekangi phela swa nyumisa ka vanhu lavakulu hambi u nga ri vanhu lavakulu na le ka hina swa nyumisa Matsonga ma ka hina a hi subscribe-eni channel yi kula ma swi twisisa laniwa a no ba tinhloko ma ni twisisa la a no nyanyula ma ni twisisa like a ni nga ri le ku nyikeni ka ndlela ya ku i fanekele a endlisa ku yini Solly Makamu no I blame him na n'wi blame ka leswi a nga swi endla like a sukeli swi swo fa teka ti-picture man a sukeli J1 Solly Makamu a hi subscribe-eni Matsonga ma ka hina Mr Romantic Mfana Marando ka YouTube channel inkomu.